Kulumak lishabil esil liqaqua Jesucristo, Josi Baom, San Marcos. Mokon kooli Jesús rojuenem istolom, sat qebli kalebal, sa estepal Cesarea re Filipo. Utsalipe kishpa trebli istolom. Anin lain naknikisje litenamit. Keshje. Kwan naketjok nakla atlach Juan akupsiom ha. Kwan kepchik naketjok nakla atlach Elias, ut kwan kep kuchik naketjok nakla athun reb li profet. Tohonak kishpa trehem. Utlaesh, anin lain naknikisje. Kishakoklah Pedro ut kishje. La ti Cristo. Uli Jesús kishaknabie chikau, nakmaaniach ejeshkiain. Di Jesús kishtikistol vale nakli kaholber tento tishkul nabal reyla. Tento tatzektanach ponebli chekelquin, ishpenile bachtich, uteblachzi. Ta kamsir o ta kwaklir chichoyo sarosh likutan. Nashkiain chishkutankil. Tohonaklach Pedro kirisish junes le Jesús, utiok chishkuswal. Autaan kishsutresiri, yuchish kacyankile bishsolom, nakishkoslach Pedro. Elen chiku atatza. Panaklakaus, mokore de Dios, re panliquin. Ratin likakwa. Olelika kwa plirao,